bengibizwa aliphasini ukuduma isikafesi ya ngigaqe ngishaya isuthi ngishaya amaketama behind bars. khala uzozithulisa Now khona ngifuna ukubamba la. ethi nguthathe ngose kamhlaba yalingana ngihlike ekarini sengiphethe igani ngesandla ihama imile bese ngikhipha ichain 18 current ngezijobe ngigaxa umntwana Wena grand bosowubizwa ngani manje? thina la sibamba amaposition sesiyagura-ke thina kukhala umgaga Ama conditions bewathini? bengiyi-chairman epirate ejele Oh, chairman e-Orlando Pirates yeah. bengu-Ivan Khoza wasejele Iminyaka ebhaya. ngithi wena lo hamba ngomhudo-ke sathana ngathi ngihamba ngamasimba mina wena uhamba ngomhudo Yey. ya nayi inyungu mina bengishonisa-ke ngishonisa namaphoyisa Yeah. mawufuna ukubona iy'tayela sondela ngizozibona iy'tayela ngoba uyazifuna mhlawumbe sogcina ngawa wena awuthi siqede ngala bantu ngithi shabata siyakubona uy'hlelo Singanathemba lokuthi kungaba khona ukukhanya. lelo langa ngabulala 9 ukuthi babengcwabe 1 bakhaleli 1 Chief 31 years nalomuntu ehlangane. empethu ngibuye kwanqobuza ama-Nigeria ngwanqobunguzayo ukuthini ngibuye ukothatha i-ayini lesitayela bengisithatha uma ngisagqekeza bengibamba i-ayini ingamla uma engafuni ukukhipha imali ngiyibambile endlini ngiplaka i-ayini ngiyi-ayini iyifuba ngishisa uboya After the former ayingigwetshwa amakhama abhaya nalishaya naligqokisa ikepisi ukuthi izohla. ishayele la bhasi kusho ukuthi imali yokuphuma lapha aliphume ngamasimo phume selilahle isibuno ngapha nangapha laphuma